Pemirsa warsa anyar Imlek, taler kesinahang antuk mekatah tradisi sane kemargiang, minaka disinalih tunggilnya ne tradisi ngicenin angpau. Sejeroning tradisi angpau, sejeroning tradisi Tionghoa, ngicenin angpau medui semerti sane nyihna yang paiketan keluarga, taler pinaka pengabdi molihan kesukertan, miwah kelanduhan. Sampun kedadosang pinaka tradisi antuk ngicenin amplop merah utawi angpau rikala perayaan Imlek. Manut Jurnal Ilmiah Warsa Kalitali Pitulas, Prodi Sastra Cina Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sumatera Utara Latarang, tradisi angpau ketah kaicenin majang krama sanes sampun ala kirabi utawi sampun ngeranjing gerahasta asrama majeng alit-alit utawi krama sane lewih anom. Wenten wacana sane kaweda ring pakraman yening krama sane durung merabian nenten dados ngicenin angpau. Parindikan inucap anut ring keyakinan yening ngicenin angpau pacang kadohin saking kasukertan taler kadohin saking jatuh karma. Santukan punika majeng alit-alit utawi pariwana sani durung merabian perayaan Imlek state kejantosang pisan santukan mempengabdi akeh molihang angpau saking keluarga sani sampun merabian. Angpau ketah medaging jinah kertas boya jinah logam. Sane kejantenang prasida ngicenin kasukertan. Tradisi ngicenin angpau puniki taler kapercaya presida ngicen rejeki ring kapungkur wekas. Satyos punika tradisi angpau taler nyinahang budaya Tionghoa. Tradisi puniki presida ngarumah ketang paikatan pantaraning angke keluarga. Bunga Widrayani, Bali TV.